Kinapudno ken biyan. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Proverbio, Kapitulo 21, versikulo 9. Nasaysayaat ti agnaed iti tuktok ti balay, ngem ti makiden na iti man nakisubang nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Awan pa'y sirbi na gito'y akabalay ko. Puro da amin sadot, angam no panangan nagalistoda. Huh? Oy, Magno, anya ti aramidam di tarwar? Huh? Kita matartarim na ti motor ko, damagang pailaang. Day tamot la motor mo ti as-asikaswam. Umay naktulungan nga aglinis, tani. Ado pa'y ti lalabaak. Ay na, sumanao ka manandita. Agtrabaho ka lakadi. Kasano? Kat saan dakmat nga amo at tulungan? Ayan da Cheryl kan Ryan. Amo da nga ado ti trabaho diti unag ti balay. Ang iranadamat apumanaw. Ha? Ada ka matgayam dito silid mo, Manong. Irikap mo day tari daw. Apay ngay man ka dito silid ko. Marurudak. Kaririing ko. Sumana umanan ni Mami. Ungat nga ungat. Isungarod na sa anak arumrumwar. Taungat nga ungat ni Mami. Anya ngay aramidam ditoy. Agar arami dak iti project ko. Project? Nakasango ka mo tita computer? Katun mat. Agar arami dak iti project ko dito computer. Agtugawak man pay lang aro ditoy, Manong. Agreview akmat, tadates mo inton Lunes. Agungat tumanan ni Mami, no makita na nga agtugtugaw. No kasta, saan kang agtagtagariya? Uray agtuktok ni Mami itiri daw. Saan mo alaklukatan? Ay, nagsakit ang tisikat kong aglablaba. Cheryl! Ryan! Umay dakman tulungan nga aglaba. Ayan nyo aya! Di ka man sumanaw dita bakit? Pukaw kala pukaw. Kababain, iti karo ba? Kasano ajak agungat? Awan mo ti umay mang tulong kanyak nga aglaba. Apay ngamin adi mo usaran ti washing machine aya. Ay, jak ngarud kayat amadadal adagos dagiti badbado. Amumat nga dar aramiden darayan. Agar aramid da iti project da. Agrib-review mat ni Cheryl. Iti ko namkit di. Talaga asadot dagitang anak mo. Imaladaken ka asadot. Ha! Puro kayo amin perkwisyo. Sakit kayo iti ulo. Pumanawak man langan. Nagsakit tila payag ko makangkangag iti nagpipigsa apa nagngiw-ngiwat mo. Kasta! Panawandak dito balay. Pumanaw kayo. Nuado dagiti trabaho. Angam no mabisim kayo. Sayo malagip ti agsubli. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Hello, Apo. Hello, Lola. Mabalin ka dito umay makipangan dita balayo? Ay, kat umay kayo, Apo. Asino ti kaduham? Di Cheryl. Bala, umay kayo, tailakam kayo iti pangal daw. Anya ti kayat yo asitaan. Urayan niya ditan, Lola. Kayat milata. Apay, saan ang nagluto ni Mami yaw? Ilam-lamangan mi nga road. Taungat nga ungat. Ay, talaga akasta ni Mami yo. Di nalata maikat da ita nga ugali na. Mala, umay kayo nga rudan dito'y balay. Ayaban nyo ni Daddy yo. Ay napasensya kayon, Apo. Taday tala natang tinaisaganak asidaan. Tadyak nakaparti iti manaw. Mayat day ti asidaan, Lola. Uray natang ti sidaan ni. Basta saan kami ang makangkangag iti ungat. Naragsak kamin ka ni Manong ko. Saan kami na nagpakada? Tamangan no agungot manan ni Mami. Birukan na kayo lakit di dayjay. Lola, saan kamot anang iwat? Ngam apay akas din ni Mami. Asino tinang tawidan na itikas din ugali na. Ay, jak mo, Apo. Nasaysaya at ngamin tinatal na tao. Ma-stress ka lang, nuungat ka nga ungat.
Ayan dagiti anak mo. Apay adi mo ayaban ida amangan. Napanda ka nun nangan, ije balay ni Lola da. Anya? Apay pay lang ang napandanangan ijay. Apay, awan balay da apangananda? Oh, di dalang mabain ang makipangpangan iti sa bali a balay. Kasanumot ngamin amanganda dito yung ngaykat nakaungungot ka. Di mo pilpilin ti oras ti panagungot mo. Uray madama amang manganda tao. Umanungot ka ngamin. Anya? Iso asaan da ka amanusan da giti anak mo. Sakto pa'y ka maumuma ako ni tikasta nga ugalim. Hoy, jak amo no apay nakaungungot ka. Ay kat no nauma kayon, pumanaw kayo! Na! Saan kayo akasapulan ni tibiyag ko? Makitam day tao maugalim. Rumbang ay asawam ti kasta. Ay, panunutan pa'y mo day tayo bagbagam awan o ibalbalikas mau. Sakbay nga isawang mau. Apay, ibagam ti kasta, ka may satay mo a pamilya. Dumawat kayo manan iti kwarta. Ang awan pa'y maitultulong yun iti balay. Yawat yun ati kwarta, tani, maladaw akon. Uray syakmat, mami. Alas 8 ti first subject ko. Maladaw akon. Apay, saan nyo akayat adeng ganda giti ibagak kada kayo? Saan nyo akayat ang mabagbagaan? Ha? Ha? Ay. Da kayong agkabsat. Day tala cellphone kon computer yo ti amoyo asangwan. Naperdintel daw ko, manong. Bigbigat asinermonan na ta ni mami. Sika lang aya. Kanayo nakasta ni mami. Kada dumawat ta iti allowance ta. Ita, maladaw tan iti klase ta. Talaga maladaw tan ah. Anya nga tano ag boarding talaan, manong. Day tamat tinabayagan na plantanwag. Tangay kanayon nga agungungat ni mami, iti kaddatay di balay. Nasaysaya at no ag boarding talangan. Tapno awanan ti ungungtan ni mami. Wen, nasaysaya at day tang aramidin ta. Nang runa ita. Nagaduti ipapaaramid a project kada kami. Awan oras ko at tumulong ije balay. Panawan nyo da ito'y balay ang nakawarwara? Di yu pa'y ammo nga ornusen, dagiti gamit yo? Ha? Di dakmat nga rod matulungan nga agurnos. Trineng, umanungot ka, bigbigat. Si kamot gayam, nanang. Asino aya ti ungungtam. Ay, nilakay ko Nilakay mo. Kano itay sapay asimrag iti trabaho na. Awan meten di motor na ditasango ti balayaw. Anya? Napan, asaan madla ang nagpakada kanya? Ay naanak ko, kasano nga agpakada kat sa ukasaw. Ay nanang, kasanumat ngamin ajak agsao. Ay kita man ti kinawara da iti pinanawan da, oh. Ha? Di na pa'y maisalapay dagiti tuwalya nga inusarda? Ay katsikan at imang aramid ka dagita. Isungarod nga adda ka dito'y balay. Ay nabambanog ako, nanang. Madlaw kumatkat day taken ka, anak ko. Ay, naglusyang ako. Ay, mabainak pa yan, kadagiti ka aruba. Gapo iti kastoy alangag. Apay ngamin, aya, ma-stress ka unay. Unget ka kanong amin nga unget ko na dagiti anak mo. Ay, basol da. Didakmat ngamin amo at tulungan. Ay na anak ko, amom, kinamaag ti unget nga unget ken sao-asaw. Nang runa no dagiti amin ang mapanunot mo ket isawang mulatan. Nanang. Naladaw ton ti amin sakbay ang mapanunot mo. Ana sakit gayam dagiti na ibatam asao. Saan mon ama ibabawi pay? Iti kanito ana isawang mo. Daddy, kita ang dagiti grades ko, oh. Nagngangato ti grades mo, anak ko. Basak gayam abasa kadagiti lessons mi. Uray no ungat nga ungat ni mami. Kasna saan ko latan adengdenggan. Ay, pasensyaan nyo ni Mami, Owen. Ay, ipakita mo ti grades mo kun Juan, ha? Di nanto matla ma-appreciate, Daddy. Ipakita mo lata, tapno saan manan nga agsakit tinakam na. Daddy, ada ko maibagak kada kayo. Ganyan da ita. Palubusan dak ko mga ag-boarding house laangan, ijasi dagti school mi. Ag-boarding ka?
Apay ka ba alamon ay at may maysa? Wala, apay kit din na saan. Ay na, nagdakilan dahi ti balay. Mayat pa iti silid mo, di aircon. Mas kayat mo kit din, ti boarding house. Wan, Daddy, palubusan dakon. Barang iti dayto yung aramidak, sumardengan nga ungat ni Mami. Kasla kagura na ngamin, no addaak dito'y balay. Sana kasta. Di kay kumagpanunot iti kasta, anak. Alan, Daddy, pagpordingan dakon. Nalakalaang matibayad ti boarding house. Uran di simple laang. Basta awan tinaungat akabbalay, mayatan. Manong, nagpakada akon ka ni Daddy nga boarding nga. Ha? Inununa anak manan? Siyempre tapno siya ti palubusan da, imbis asika. Diyak kaya ti agbati dito balay. Adamot ni Daddy akadom ang maungungtan. Anya? Ay, saan ka man nga katawa kasta? Basta, uray sa andak akayat apalubusan. Agburding aklat ta. Ha? Diyak kayat akabalay ni Mami. Gusto na ita na panaglindinis mo ba kay? Mabiin, naginanakan. Ururno sa klaang dagito'y bado dito'y kabinet. Tano si ka, no agala ka iti badom, wara umat amin. Isukit anaunget ka, tadi ka aginana. Agtal na ka man dita. Kinasarita na kakadin ni Cheryl. Anya ko matibagana. Isukit akabuteng da katakasta ti panagsasaom. Rumbeng asik ako mga ina ti umuna apang ibagaan da iti pakasaknan da. Anya nga minday ta aya? Agboarding ka no? Anya? Taan niya ti gapong agabang pailang iti boarding house? Kat asidaglaang mato'y balay di ta iskwilaan? Gapukan ka Basol ko manan! Deta kinangiwat mo, tiga po na. Di mo pampanunutin na masaktan dagiti anak mo. Saan arumbay nga kanayon mo ida nga ungtan? Kat, kasanudak nga ron adenggan, nujak ungtan ida. Ay naapo, ta di mo to amo nga minti makisarita iti na diplomasyan awagas. Diyan nga isaan la asika ti denggenda. Denggemet ti bagada. Adula amin. Basta day tati plano ni Cheryl. Panangipakita day ta, asika, nangiwat ka unay. Kanya ngay, nag-reveal din nagiti anak mo. Itulog ka ni eskwela nyo, Ryan. Maglugan ka ni Timotor. Wan, Daddy. Daddy. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day ta. Kayat ko mga boarding house-ak. Tulad naman ni Cheryl? Wan, Daddy. Diyak ngamin makakonsentrate dito'y balay. Takanayon nga agungungot ni Mami. Ay sus, asino ngayon ti kadwami ka ni Mami yaw. Nag-boarding kay matan nga kabsat. Dahi tamot ti kayat ni Mami. Diya awan tao dito'y balay ang maungungtan na. Anya ti pagsarsaritaan nyo nga agama. Mami. Akwa. Agabang kamutan, akas ka ni Cheryl? Saan ka kuman nga agungot, Mami? Dahi ta tinapanunot mi awagas. Tapno saan ka ma-stress. Tapno saan ka nga umanungot nga inaldaw. Wala pagsasaritaan tayo dahi tabanag. Agsasango tayo kada Cheryl. Lawlawagan tayo daytoy. Bakit? Kaya't ko kontrolem dahi tariknam. Jack kayat nga agungot kay tisangwan ang dagitan nakta. Kaya't dagayam apo manaw dito balay. Gaputan na umadahan iti ugalim. Ita, damagakan ka no naragsak ka iti daytoy aplano dagitan nakta. Siyempre, saan lakay? Apay kumangay, apakaragsak apanawan data. Kat mabalin mo siguro abalbaliwan mati ugalim. Diag balin ka kalmado kadagiti na duma-duma a sitwasyon. No da kayat mo nga ibaga, mabalin na kami ang kasarita itinaan nayas awagas. Tasan kami matatulang. Mas denggenda ka no agsao ka itinasayaat. Saan abinubugkaw? Ay naapo, saan nyo kumamot apanawan adadadi kan mami yo? Kaasi damot. Saan mi matida panawan, Lola?
Agbording kami lang kaniading ko. Pudno day ta, Lola. Agawid-awid kami matlaang iti balay. Uray pay. Di yu laam mo analad ingit ni mami yo, iti day ta plano yo. Kasanumat ngamin. Inal daw lang nga agong ungot ni mami. Oray mangmangan kami. Agsersermon latta. Ala, bayan yu ta kasaritak ni mami yo, tapno agbalbali o. Panagkunam, Lola. Agbalbaliw nga tapay ni mami. Siya kung tinagkita iti boarding house ang mabalin ko apagyanan. Mami, daddy, nalakalaang. Oray siya. Adamat nakita ka nalaka boarding house. Saan nga ta delikado? Agdanag kami ka ni mami yo. Tamang masursuryo ti agbisyo. Teenager kayo pa'y laeng. Rumbang adito'y kayo pa'y labalay nga agyan. Nangagyo ni mami yo. No jay ibagbagayo akanayo nak nga agungat kan agsermon. Sige, bayan nyo, taikarigatak abaliwan dayta nga ugalik. Basta saan kayo apumanaw nga agkabsat. Naglidayan nga itibiyag mi kan ni daddy yo, no awan kayo dito balay. Nangagyo timbaga ni mami yo. Nawatan nyo ka ditirik nami. Asaan da kay akadin ng anak mi. Manong Ryan, anya ti makunam? Apay damagam kanyak. Ag boarding house ta ka di pay? Sikaman, anya ti desisyon mo? Nailot mo ti boarding house na biro ka, kanawan aircon na. Kayat kung san dito'y balay apagyanan, Manong. Sige, kastaak matan. Saan tangarodan nga agboarding? Nasaya at mo't no kasta, anak ko. Kan, noawan ti aramiden nyo. Tulungan dakmet ngamin Tapno saan akanayon asyak, ti agtrab-trabaho, dito'y balay. Siya kung tagluto bakit, taginanakamatan. Amo ka nabanog ka naglinlinis dito'y balay. Sige man nga rod lakay. Sana bali. Tinulungan dakmet kit din, dagiti agkabsat. Ay, wan, ayan dangay. Ay, imbagada, akal pa sa nga tulungan dak nga aglinis, agbasa dan iti lessons da, kan agarami da iti project da, kat uwan, kunakmat Malagarod, siya kung tagluto. Agbuya ka pala iti TV dito'y salas tayaban kay to, intun makaluto Sige. Siguraduam, anaimas ti panaglutom. Ay, wan, di ka madanagan bakit. Sigurado magustuhan nyo ti iluto. Awan tinasayaat nga ibunga ti kanayon a panagpungtot. Nasaysayaat tinatalinaay atungtungan, tapno natalinaay met ti kapanunutan. Papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kendaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno ken biyag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Lucas Kapitulo 16, versikulo 4. Ammukon ti aramidak, tapno inton maikatak iti saad ko. Addan to gagayem ko amang pasangbay kanyak, kadagiti babbalayda. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ma'am,
Gani, agsangit ka manan. Apay ay atunggal ag video call ta, kat agsangsangit ka. Di yulaan mo nga anak ko, no kasano ka ladingit tibiyag ko dito'y ngagmaymaysa. Saan kamot ngagmaymay sa dita Adamot katulong akad kadwam. Adapay je pusam, kandagiti asom. Kunak man no kunam nga agbakasyon ka dito'y Pilipinas, anak ko. Saan basta-basta ang makabakasyonak? Mami, saan mat amabalin asahanak nga agtrabaho? Tanagado ti babayadan dito No kasta, saanin ang matuloy di ibagbagam a panagawid mo. Idi pa'y napalpalabas atawan nga ibagbagam nga agawid ka. Mami. Amin kayo nga anak ko anapan dita Amerika. Manon atawan na saan kayo ang nagbakbakasyon. Imbati daklatan dito ay ngagmaymaysa. Sige, naawanan ti patag ko kada kayo. Uray saan kayo nga gawawid. Baybay andakon amatay iti kinaladingit. Mami, saan kumamot akas tati bagam? Di ka madanagan. Addan tugon daway ang makabakasyon kami. Madam, nasaya at tarimwar ka dita si led mo. Tapay! Ay, itaypay nga ur-urayon ka arumwar dita si led mo. Tanda bisita, madam. Bisita? Asino manan deta bisita nga ibagbagam? Ni ading mo kanu nga Ophelia, madam. Ha? Tanya manan ti masapul na. Ay, diyaka mo, madam. Kunak nga urayon na ka. Agur-uray ije salas ije baba. Ibagam nga awana. Ay na, madam. Naibagak mo nga adda ka. Diyak mga mingkayat ti agulbod tadakas dayta. Inton maminsan nga da umay akakabagyak dito'y balai. Ibagam nga awanak. Umay dala ang agdawat dagita. Ha? Awanan bain dagita at tao. Naimbag amalam mo, manang. Apay, anya manan ti masapul mo, Ophelia? No adda ka sa pulan nyo. Dito'y latan ayan ko ti pagtarayan nyo. Saan kayo mat ngarod ngagbaybayad? Manang. Idi na ospital nila kay mo. Binayadam ka di jay kwarta binulod mo kanya. Ita, o may kamanan bumulod. Ha! Nalabos kayo matan. Kwa manang, sa anak nga umay bumulod iti kwarta. Nasaya at mat no saan, ta saan ka pabuludan. Adda nga min plan-planuan may ari yun tayo nga agkakabagyan. Kat? Si Kaa, no adan tumot maitad mo abingay mo. Ha! Kunakon kat. Pasimple kayo pa'y lang, ngam agdawat kayo malagayam iti kwarta. Itatayo lang amin amadaan iti reunion, manang. Nasaya at mo't no agsasabat tayo. Sanak nga interesado iti dayta reunion, tamok tumalang asyak ti kadakkelan iti gastos. Da kayo laagan ti ag-reunion, sandak nga ramraman. Ophelia, mabiit laang. Ay na, agawid ako, tani. Agong ungot manan ni manang ko. Nangag ko nga rod tinagtungtungan niyo. Payakas jay ti ugali ni manang mo, kat nagado ti kwartana. Amin nga anak na adaday jay Amerika. Kan amin da, mangipaw-paw it kan kwa na iti dolyar. Diyak man amuno payakas na ti ugali day ta akabsat ko. Kasla saan ang naggapo iti rigat. Saan mo nga ibagbaga day to'y Katno ka na yun amapan agpa-therapy iti doktor na. Ha? Ada sakit ni manang ko? Depression mati ibagbaga na. Nagado atumtumaran na nga aagas para iti dayta sakit na. Saan pa'y kanu nga minamakaturturog iti rabi Kasta ka di? Pasaray siyak ti paray sagana kadagiti tumtumaran na nga agas. Sakbay amaturog, adda tumaran na. Kan kalpasan amangan, adda latta tumtumaran na. Anya nga ti maitulong mi akakabsat na kankwana. Tugal ang tungtong da kan ni may aboridak na agsangsangit. Saan ba't ngamin akayat dagiti anak na nga agawid dito'y Pilipinas? Kayat mi nga rod nga iraman dagiti anak na iti reunion.
ngam adayumot ngamin ti ayanda. Uray ti kwarta ni madam, naladingit latta ti panagbiag na, gaputa addayo ken kuana dagiti anak na. Gimatang paikit din na iti puspusa kada imported nga as-asaw, kem awan latamait. Adapay numaminsan nakit saan na makapangan. Pampamimidan na dagiti agkakaimas amakmakan iti sangwanan na. Anya? Anya nga nanang? Nakasaritam ni Auntie Virginia? Ay na, napanak a mismo iti balayda. Nagsarita kami. Kat kunana asaan nga interesado a makiriunion. Ay, unay mo't ni Auntie. Saan lang arodon ngam amo dagiti kakabagyan? Ken, di na payam amo dagiti daduma a relatives tayo. Di pela umaymat iti reunion. Di nangarod kayat ti aggastos. Di na kaya't amaksayan ti kwartana. Angam kasanon ngay, nanang? Ay, kati ituloy tayo lata. Di plano tayong ag-reunion. Adumot kiti dagiti binagaak kakabagyan. Maya damot ka no? Ay, ni Auntie lang, ti agmadmadi. Diyay laangan petsa ti pagnunumwan tayo no kaano. Matuloy day ta reunion. Addaman wenno awan ni Antim a Virginia. Itaypay nga agri-ring ti cellphone ni madam. Nga nakaturog mo ti jay silid na. Sigurado makangagak manan iti unget no ringag. Anya nga tano padasek asungbatan. Taidanon kon tulaengen ken kuana no anya ti ibagaday tanga umawawang. Sabagay, kastoy mo ti sigod nga aramidag. Sungbatak man laengen. Hello? Hello, Mami? Ay, saan asyak ni Mame, Mamay? Siyak jay katulong na. Kumusta ka, Nana Luz? Ay, katmayat lata, Ma'am. Ay, ni Mamem nakaturog. Saan na akayat ari ingag? Anyat orasen dita Pilipinas? Alas 9 pa'y langit agsapa. Ngam nakaturog ni Mami? Amumatan, saan makaturturog iti rabi eh. Uray pa'y no agtumar iti agas na. Ay, wen nga ruwet, Nana. Isa masyanak kan kwa na. Tatunggal agsarita kami, agsangsangit latan. Depresyon mati bagbaga na asakit na, Ma'am. Wen, Nana. Siyak tinangisingasing kan kwa nang agpakita iti espesyalista. Ang mas daawag, no apay ama-depress pa'y lang ni Mami. Kat nawadwad mat ti kwartana. Magatang namat amin na kayat na. Makapasyar mat no kayat na. Uray siyak, Ma'am, kat day tabat ti pampanunutak. Siyak asimple laang ti biyag na, kat kontento akon, kat naragsaka kon no anya ti adda dita. Nana Luz? Damagak man nung umay dagiti kakabsat na dita balay? Ay, idi na minsan, Ma'am. Imay ni Ophelia. Jay ading na. Numalagip mo pa'y Awan. Ni Auntie Ophelia nangaw-awir kada kami, idi babasit kami pa'y. Ada nagtungtungan dari yun. Umay naaw-awisan ni Mamem. Saan mat akayat ni Mamem? Ha? Apay adi na kayat? Majakman amuken kwa na. Adayo tirik na kadagiti kakabagyan na dito ya marigrigat. Kasta ka di? Imbag langit din ta si kati nakasaritak na nalus. Tanaamuak dagita ka bambanag. Ay, di mulat ako man ibagbagaken kwa na dagita, Ma'am. Makaunget manen kanyak ni Madam Kat. Amagan no papanawon akong dito'y balay na. At uyan, Madam Tikanam. Prito a karne ti manok. Ada cake dita. Kan adamat orange juice mo. Ay, nagaduntin sa ganam. Jak maibos dagita. Ay, basit laang dagita, Madam. Talagang awan ganas ko amangan. Uray kasanupay kaimas dagiti maidasar amakan para kanyak.
Kano siya ka nagsidak lang iti dinengdeng ka nagadot kinan kaw. Ay, imbag ka pa'y. Ay, wan gaya, madam. Imawag itay ni Ma'am May. Nakaturog ka mat. Iso asyakon at inangsong bat. Anya ti ko, nana. Ay, kinumusta na kalaang mat. Ay, kaya't kunti gumura ka dagitang anak ko. Tadidak samet tan malagip. Dagiti daddo mga anak ko. Jak pa yan ida makasarita, tapuro damat busy. Ay, kayat mo, madam. Mapan ko alaan di cellphone mo, takasaritam ni May. Ay, uwan man, ingkaalaan. Ala, ipanaw mo dito'y sangwanak dagito'y amakan. Tatalagang awan ganas ko amangan. Hello? Mami, anya magtantikas ta alangam. Madlaw, anabambanog ka. Kimutong ka pa yan. Ay, wan nga rodanak ko. Jak ngamin makaturturog. Awan pa'y ganas ko amangan. Napan ka kadi ti doktor mo? Amangan matno ka sa pulan amang ipangato ti dose dagiti agas mo. Ay, naanak ko, puro laag agasan. Ay, jak kayatan ti agtumar iti agas. Mami. Kaslayta, agtugtug lepak iti bigbigat. Jak mo't makaturog iti rabi eh. Sige, Mami. Agawidak iti mabiit. Ha? Kaano nga yan ako? Agpakadak pa'y iti boss ko. Wen, Mami, agawidak iti mabiit. Mala, ibagam no kaano ka nga agawid. Tagpaisagana ak iti ado amakan dito'y balay. Dito'y latan balay ti pakaangayan ti reunion tayo, Uncle. Ikat mayat ano kasta. Tanalawa dito'y paraangan yaw. Ado ti umay, kay tunggal pamilya. Adamot ited da pagsasangwan tayaw. Kahit nakasarita ka din ni nanang mo ni Virginia. Ay, Uncle, di na kaya ti umay makireunion. Kastalatan? Di tayo pilitin na no, di na kaya't, Uncle. Ay, mapan ko makasarita. Ngam amok apabainan na tumatlaeng. Nang runa, tadamat bulod ko kan kuan akwarta. Ha? Ay, nay. mabit lang, Uncle. Ada umawawag. Sumbatak lang, ha? Hello? Hello, Insan Dani. Ni May, daytoy. Oy, Insan, kumusta? Ay, nasayat man, nakawag ka. Nadamat ko ngamin, nga da reunion tayo, aplan-planuan nyo. Ay, wine, adda, Insan. Agawidak dita Pilipinas. Iso akayat ko amaamuan, no kaano di reunion. Ta iso ti iranak nga aldaw o panagawid ko. Aya, ay, nasayat no kasta, Insan. Bayam, pilitak ni Mami nga umay. Kansyak tumat ti makaamu kadagiti amin ang magastos. Ay, mayata, Insan, no kasta. Ibagam lang kanyak no mano ti magastos, Insan. Kaya't ko ang naragsak na ito'y apa nagsasabat tayo, ngagkakabagyan. Wen, Insan! Oh, may anak ko, simagbot kan. Ay na, mailiwak unayan kan ka. Anyakat ni Mamin, aya. Idisok pa'y dagiti bagahik. Sakbay nga rakupan na. Los! Ay, adaak dito'y, madam. Si Kantimang yun nagkadagiti bagahe ni May. Ay, wan, madam. Nanalus, agyaman na ka. Tanaanos ka amang kadkadwa ka ni Mami. Ay, manusaklat na, ma'am. Mala, umunag tayon. Taado tinaisaga na amakan, anak ko. Oh, May, saan ka kadi anaragsak? Tanapon no iti agkakaimas amakan to'y lamisaan tayo, anak ko. Naragsakak, Mami. Tadyak naramramanan dagito ijay Amerika. Puro paboritom dagita impaisaganak. Luz. Madam? Nayo naman da ito'y orange juice. Ay, uwan, madam. Mabiit laang. Mami, apay adudwa talaang anak kasango dito'y lamisaan. Insigod ko asaan na makisango iti panangan ni Luz. Nakasinatikan ka din na. Saan kami nga agkalangan amangan? Dagiti nga'y kakabagyan tayo. Apay adi mo inayaban ida. Apay pay lang nga yabakida. Umay dan tumulag dawat.
dagiti kakabsat mo, Mami. Saan kayon sapay ang nagkikita? Bayam ida. Mami, kayat ko nga ayabam ida. Anya, tapay nga ayabam dagita tao. Marugitan laeng daytoy balay. Mga numapir din tupay dagiti gamgamit ko. Iso akas ta ama dip-depres kayo. Tadiyo kayat ti makilangan kadagiti kakabagyan nyo. Kadagiti kakabagyan tayo. Kayat mo nga agbyag nga agmay-maysa iti dakkel abalay mo. Idinto, taad damot mabalin amang kadkadwakan ka. Anya? Ayabak ida diti balay, Mami. Ni Danny? Ni Auntie Ophelia? Amin da. Kayat ko ang naragsak tayo iti daytoy apanagawid ko. Nakarubwat ka, nanang? Mabitlaeng, tadyak mabirukan di bistidak aginatang ko. Sapol pa'y ayang agbistida kayo. Kat ije lang mo't balay da Auntie Virginia ti papanantayo. Kababain mo't makita nak ni may anaglo siyang. Sapay ita kami laeng manen nga agkita. Ada kanon ijay dagiti daduma a kakabagyan. Agmismis kul pa yun ni May. Intay ki din. Nukunan dagiti makan. Agorder ka lang ijarwar, nanalus. Ay, talaga ako orang talaga dumat dagiti imay akakabagyan niyo, ma'am. Pagsalaak man kit di dagiti babakat kan lalakay. Ay na, ma'am. Italaang nagbalin anaragsak dito'y balayaw. Kasta ka di, nana. Babit lang, ha? Tainak man makichismis ka ni Auntie Ophelia. Ayan gayam ni Insan Dani. Biro kak man mat. Ay na, imbagkan kain santa na progreso lat tatibiyag mau. Ay, si Kamat. Narigat lat tatibiyag ija Amerika. Nasaysaya at lata diti Pilipinas. Takad-kaduam dagiti kakabagyam. Sa bagay kiti, naragsak ako, naglaklakay, ngagtaltalon, insan. Basta jay reunion tayo, ha? Agkikita tayo to ijay. Sigurado ka din nga umayimot ni mamem? Wan, apay kumaasaan? Ay, kita me. Mayat pa nagsasangod ang kakakabsat. Adada, iti may sa alamisaan. Nabanugak ana nga si kaso kadagiti kakabagyan nga imay diti balay. Nanalus, agtugaw ka pa'y, aginanaka. Bayampay lang dagita iinawan di talababo. Tulungan ka inton madamdama. Ay, wan, ma'am. Ay na, nagsasakit na gito isa kakapumanag na. Mami, anya ka diti nagsasaritaan nyo kadagiti kakabsat yu itay. Jayman reunion tayo, anak ko. Naibagadan ka ni ka? Wan, naplano mat gaya man. Kat si kakano te aggastos. Wan, Mami. Ta-Thanksgiving kumatanday jay kadagiti ado a blessings ni Lord itibiyag tayo. Di mo kunaan, asaan ka nga umatendar? Apikit din asaan, anak ko. Kat nagboluntaryo akpayan. Amang tedak iti may sa baboy apagsasangwan tayo. Agyaman no kasta, Mami. Los, o may kantumat ijay reunion mi, ha? Uray sa andak akabkabagyan, madam? Ay sus, imbilang dakan akabagyan mi. Ayabam to ti intero a pamilyam. Kanayon kuma anasaya at tayo kadagiti kakabagyan, kan gagayam tayo. Bueno, papagayam? Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Pacloy. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.